kuyinkinga konke lokho ufuna ukuthi kuchazwe uma besekhona uhlotshana oludalwe ngontanga yethu kuchaza chathi sifike kanjani lapha sisuke kuphakameni ithi inkosi ekuphakameni ilanga libalele kuJuly beminye nabantu sithi banengi ithi le ndawo esikuyo befundisa ke nisukume base besukuma sisekhona bafowethu mangibuka sibaningi lapha esasikhona lelo langa ake nisukume base besukuma abafundisi bebuka ngasekhaya kuminyene impela kungasangeneki ngolunye usuku singena ngodumo siphanga kungena sawisa umfundisi ukwanyana sagijima phe kwakhe engeyona intando kukucinana kwabantu ekuphakameni sithi baningi abantu ekuphakameni hayi le ndawo le ithi ke inkosi yasekuphakameni ke le ndawo isincane kodwa uNkulunkulu kaShembe uzawunifunela enye indawo njengakakhona indlakaza ngalelo sikhathi engekho indlakaza kwakucwebile nje akekho umuntu oyazi ukuthi siyokuphuma ekuphakameni sathi sisodwa uba